Nakabola muloli wa Western Nyota TV. Nakabola karibu buyangu nesabo eba ya khwaibo. Khoba kujela khwekaho lihoba nyasaye. Nyasaye oyanzi aho ere bulamu. Khuma kuberanga santu shikira bulamu bwenobo nayangira anayakhwesanga. Chikune tsengulo tawe tsukula bulamu bwenobo lakini mwene ayanzi aho chikule nononde. Khoba no khutsomnya khoba no mwika kaya. Khuma khoba kaholanga mali maisha keru. Maira kanje ni Pastor Isaac Luseno nengamba ngamli kanisa ya Upper Room Milele Ministry nende hase wa Pastor Bishop Patrick Stika di kanisa ni Upper Room Milele Ministry nende hase wa Bishop Patrick Stika. Karibu tukuna nononde khobakonya na khanda khoitsana ho mkhoba kanya sae tsarambula mbwero kholombo ya nyuma yao ashekhoshwe na khola khozebene buchatsungu na sae tawe lazima kupokunya khora manga tsingukura honya sae bulusi chana anende bunyali khonenda bantu la banende mali khonenda bantu bana mangoto manyeshi khonenda bantu bana bintu binyeshi lakini bulamu awananga ni nyasaye ne onende bunyala bulamu bumundu wosi na tsingulu bulamu bumundu wosi mwanadamu shawule tsingulu bulamu bwebotawe uhuwa sangula muni nyasaye shisha bolanga hoboranga lobere bulamu bwenobo mwitsi sominyi yeah mwitsi musale mwitsi mukhubera asante khokholanga kuti konyasaye no khumubera asante khulamba khwesanga chana niba nebendo nibe nyasaye imali ni nyasaye nilo hananga nabula tsengula no khubula bula bena watawe imali yashe nende mani yisumula butawe khosela kuti omnyama nyasaye khumwika yakhe buli dosi yeah ili kwamba banatsera khutengona banatsera khuwatsengulu sometimes utokha mundu nyela uchionyi ukramana khulule natawe lakini shinishamana sobirasa khunyasaye chaloge bulamu anende shibone shibona mbwenawo itukona nonde nenyanga kholomo ikhotsela tsengulu nyasaye tsengulu nyasaye nyasaye akholanga kuchinya khulenda bantu banende bakhabanga tsengulu zyangabo tofauti lakini tsengulu khomanyi ni tsengulu nyasaye yeah nenga kuti mshtabu sha bekholwa munane kusomela wasolo wa 13 bekholwa matendo ya mitume bekholwa munane lobaso lwa 13 kwanyango kwenza ku sengulu tsa nyasaye matendo ya mitume 4:13 bekholwa mulyango kwa khanne mulyango kwa munane bekholwa mlango kwa 8 lubaso lwa 13 ibaibo balaire khali Simon mwenoyo yasubira namali kubatiswa yachenda na Filipo yali lichenya loyalola bindu byokutenya nende biroshitu bikholwangwa kuzaye nyasaye khubanga asante khubala mwa chukula nonde khwakhenya khwekeho likhuba lyolyo khwakhenya khweke khubala mumwikulu sabanga obenya khwamululi wanje sengulu mulisi wanje obenya khumwa sengulu wikulu maleo keke wikulu semoni tsetse ma khubanya khulistana lokutsana ndi likangwere ndabenya khunjira maisha keru mululi wanje benya khukasi tsuwa abanya khuona chabula mbosi no sengulu tsalanga khuibi makhulira Yesu Kristo mulonji weru. Amen. Bekholwa munane ibaibo horanga khali Simon mwenoyo yasubira namali kubatiswa yachenda na Filipo yale ilichanya lialola bindu byokutenya nande birolishisu bikholungwa ibaibo horanga khola murumisho na saya aramunga Filipo yatoka ninjira mulitala ya Samaria litala liatawalwa nende mundu mulocho walanga Simeon yali yabukola itali nero yabo habandu nende bindu byebye bendi ubuhumu yalende muhumu ne bandu bosi ibaibo balanga batisanga khu Filipo khu Simon chaba uranga khulango kuchenya ya ahumanga bandu mabati bene abanyisana lakini ibaibo balanga chukule ndi atuha murumisho wa nyasaye
Apostle Filipo yama ninjira mwitale Samaria. Ninjira Samaria naranga ukamba lihuwa Nyasaye. Naranga bora bandu mkuba ka Yesu akholanga. Ibaibe bonanga Filipo na kamba nganasaira bandu. Bandu bamanyi baranga huona. Bandu bamanyi baranga kunyarabulamu. Baluale baona. Balema batendanga. Bandu nende atishida mbalimbali baonanga. Mahuwa kamanya kachenda. Mahuwa kamanya kachenda bola abondo. Mulitale Samaria. Hunende mundu injiri Samaria alangonga Filipo. Filipo numanala kubeti wa Yesu. Yamani injira bonde nao. Nakamba lihuwa Nyasaye. Bwana Yesu asifiwe. Ibaibe bolanga. Bandu mabaranga ura. Filipo akula mahu kuchenya. Ichana ya utangaza na mahuwa ka Yesu. Nabora bandu baho koke. Bandu baho nyinyui. Nakamba nasaira bandu. Bandu nibaona. Ibaibe bolanga. Bula bondu biostu mulitale Samaria. Bandu amabanyoli abari yumro langanga Filipo. Filipo akolanga kuchenya. Akolanga bene byo kuchenya. Kubera muye Yesu Kristo au nyanga bandu. Bandu banyishe bene ibaibe bolanga. Bamwe balanga kulonda Filipo. Bule bandu bose balanga Filipo. Simon yali mugumu. Mwitale Samaria. Akumanga bula bondo osi. Bandu batuzange beneyo. Lakini Filipo yinjira Samaria. Bula mama yinjira Samaria. Sitera mugumu anende chisundi. Lakini lo Filipo yinjira yalera ulamu. Itale Samaria bandu nibachanya. Wa shikole kanishina. Hunaenda mundu winjiri. Mwitale Samaria langonga Filipo. Akola moko kuchenya. Bandu bose mabarangu ngabati beneyo. Bandu batoka beneyo baonanga. Bandu bakokanga. Bandu batisungwa. Bandu bakoranga kuchenya. Itale Samaria linyola bulamu. Itale Samaria bandu baranga hona. Baibe bolanga muhu mwana walanga ngo Simeoni yamana urira. Na urali huba mahuba kuchenya. Kafiriba kolanga mutale Samaria. Yamana tiayo. Lamana tiayo. Baibe bolanga yamana cha Filipo. Nambore nya hokoka. Filipo mana musaira na hokoka. Yamana ngutana Filipo. Na bukala ilo koliere. Nende muhungu webe naraha. Yamana wale nyakulonda Yesu. Nani kula nune mululu wanje na mulisi wanje. Nende nga ubore Yesu anende bunyali. Ara mizanga borumushe beba ya arumu shibala. Khola mahoko uchenya. Filipo injira bonde nao. Bula bulu injira. Ebabe wala ilina. Ibolanga Yesu ni injira bondu. Bula bulu injirao. Abula kumuru na tengulu kuyomba Yesu Kristo tawa. Kunende bandu wakatanga bandu. Kunende bandu waifunjira mutsinzu. Balanga bilanga bakumu. Bakumu shibokonya tawe. Bakumu bandu munyali tawe. Anende bulamu ni Yesu Kristo. Nebaibe bolanga. Simoni yamana wakoka. Na bola kalinzi. Bole maho kuchenya. Dola bendi biyo kuchenya biyo kolehanga. Bandu baonanga. Bandu bakokanga. Bandu batisungwa. Kalinzi sasa nenya kola bendi biyenebe. Nenya kulonda Yesu. Nenya kubore. Nwenyanga bulambule bwene. Londa ku Yesu. Lakanende bendi biya bandu. Kunende bandu wakatanga bandu. Kunende bandu bayikala mutsinzu sero. Bayikala mutichiberu. Bakatira mbandu. Babo wabandu weneyo. Nenyanga kubore. Lwa Yesu injira. Bulambu injiranga. Tengulu tinjiranga. Filipo injira Samaria. Samaria ni kasa. Filipo injira Samaria. Nenyola bulamu. Nena kubore nunundi. Yesu yenyanga kuinjirango. Ikula moyo koko. Ikula moyo koko mpendwa. Yesu injira muibe. Yesu injira angoho. Alere bulamu. Nyanga kubore Yesu akula moyo kuchenya. Chele babi boranga. Filipo injira Samaria. Semere bandu babonwa. Bandu banyakana. Bandu bahangaika. Jara babo wanende muhumu. Nenyanga kubore. Kunende bandu bahangaikanga. Kunende bandu batesekanga. Kunende bandu barra matisu. Jaito kulindi. Mundi abakata. Nibarera bahumu. Kade hango habo. Hango shuru shenjerao. Balabu waleho. Lakini kuna muhumu ninjirangu nao. Gitare leo noha. Hango noha. Bandu bakusanga. Bandu baluala. Nenya kubore nunundi. Muhumu anende kula mutawe. Muhumu anende bunyali tawe. Anende bunyali ni Yesu Kristo. Lola Samaria. Lola Filipo injiranga bunde nao. Ibaibe boranga. Natangaza uwa Nyasaye. Nabora manu mkubaka Yesu. Bandu nibahona. Bandu bakasishwa. Bandu nibakoka. Bandu nibapatiswa. Enyakubati kule nunundi. Muhumu shakonya tawe. Muhumu aunu bunyali tawe. Anu bunyali ni Yesu Kristo. Leka Yesu injirango. Warumi ba Nyasaye. Injirango. Baba kabangiruwa ratoto. Ikubali Nyasaye. Nibinjira hango. Wala mbula wao.
Nenanga kubore Yesu ni injirango bulamu bubezaho lakini bakumuri injirango ekabwinjiro lola Samaria leonoha bakatopei ya nenda mundu Simeoni lakini lo Filipo injira katika jina la Yesu ninjira mundu enao na kamba Yesu natangaza mwoka Yesu wakolanga bado nebo uchamo wakenako nebanyola pana ka Filipo kambanga nenda bakolo ya kolanga nebindi byokuchenya bamaye bamulonda nenyangulonde Yesu watoto nenyangulonde Yesu Kristo isara ku Yesu kunende bulamu Yesu ni injira khale bakumbandira munyali tawe khani baba kuwaena nolangalira Yesu ulawoloha katika jina la Yesu nenyanga kubore tule nononde Yesu anenda munyali Yesu anenda bulamu nelu injiranga abundu khalabe abundu akoyana abe abundu yonnoha abe abundu amwama Yesu ni injira abundu nao bulabu buinjirao bulabu buinjirao abundu namanyakasa kana mundu ni bayalwala mundu ni bayabuwa chakulenda bandu babo nabahumu bakatwa nebacho bahumu mane banga Simeoni lakini Biblia bonanga kwamba shibana nde bunyali manyo Yesu Kristo tawe lo Yesu injiranga bandu namba kabe bakarushi hasi cha bulabu buinjira Biblia bonanga yamana nanga kulonda Filipo nalanga bikole be Filipo kolanga bendi byokuchenya bandu baonanga bandu batendanga bandu bakokanga bandu bapatisungwa shindu shokuchenya Filipo Simoni yamana bola pana khalinya hoko yamana okoka yamana naranga kulonda Filipo nenyanga urebe bandu bale bahamina Simoni bamembasi yena takunanda bandu bahamina mbahumu lakini bakunanda bahoira tawe bakunanda bahoira anga tawe bakoyenyanga bakoyanyango kunende bandu ango abayo noha bana babayo noha sira mundu yabakata nabora mundu itanga lombe yango mundu ulomba anga hango ni Yesu Kristo mwanadamu anakulomba anga otawe mwana umundu anakulomba anga otawe anakulomba anga ni Yesu Kristo mwenyewe nyango boti kole nononde ni baba humu uranga bahumba la bondo ukati umuhumu tawe chabu Yesu Kristo noenanga bulamu chabu Yesu Kristo jalo Yesu injira khalaba humu benabo bohumu bwabo lazima balashe bohumu bwabo lazima basambe na nyanga ubore sobera ku Yesu anende bunyali Yesu anesengulo nebale kuboranga Filipo nyi Samaria mane kasa ango injisa wa Yesu ne injira ango nao maana kuna burubisha banyasaye kunenda bakambi banyasaye bakamba ngali hubali atoto bakamba ngali hubali bulamu bakamba ngali hubali Yesu Kristo bakamba ngali evanjeli ya kweli sobera kuborumi banyasaye bito hango bito mulitala liolo nusaya nabo litala liolo likakasa na kulanda bandu bakatwa nyako botule nononde kulanda bandu bakatwa bakumubinjira hango khura bakumubinjira hango nawo hango ayo noha na nyako botule nononde khaniba hango ayo noha shana munde akukata unende buyangu Yesu ali tayari Yesu aliyaha yenanga zombore hamba nilombora hamba alinjira naloma hukochenya shemshamana sobera ku Yesu mawena kubatiswa ubandira kuokoka ibandira kubaranga bandu na mama bakambirwa neba bakambirwa nende Filipo mwanayo yamana bakolabina naba saira naba batisa nebodola tsengula nebola mumutulu nanyanga ubore notara kusamoka ka Filipo nende bekolwa binasai beba kolanga ulokole nyasana nsingu nyako botkole nondo mulolo murusi wanje sheru kwa shamana sobera ku Yesu anende bunyali Yesu anende singulu nibaje bolanga noso kusamoka ka Filipo yamana terera na kamera bandu bola bondo se atena bono bokenya sai bandu bamulonda bandu bakasiswa bandu baona bandu bayanza bandu basangala bandu baokoka ku Yesu hunende buyanzi niwenyanga buyanzi maisha koko isunde ku Yesu Filipo anatera kusobera bandu na kamera bono sai yamana toga mutera nanyola munda anangwa na bereo Ethiopian eunuch asomanga evanjeli shaura moka samanga tawe Filipo mana mureba bibi yosomanga ubera wanga yamana bona na khele wandi na kamanyandi na munaka mbolele Filipo mana mwachisa namugonya kubara moka kenya sai Ethiopian eunuch menoyo yamana kala moka kenako
nabola kana muhumali ninabola niba matikali ya shene na hunga ya buli kubatiswa yamana asubira nabatiswa mulira Yesu Kristo na nyanga kubore subira subira kumwami Yesu subira ku Yesu Kristo shana ndira bunyali bonera maisha koko okwere kunaenda bandu akuri bole nyuma ya baka tunda bali nabo khalona bandu bashikatungwa bandu bayiromba kumu bandu bayironga mbende bakoma yatawe lakini anga bore likuba nyasaye bolanga khale bolochi benyanga basubira ku Yesu baokoke bali kamendi byabo kitabo ngo toto ubera ku Yesu nonyanga ngo toto subira ku Yesu nonyanga kweli maisha kabadilike subira ku Yesu nonyanga ngo akase subira ku Yesu nonyanga ngo abali subira ku Yesu nonyanga bana bakase subira ku Yesu inzo anyakananga inzo yonokanga musatana muchere musananga tawe munzu shumwekhala buli tawe subira ku Yesu abula ko mundu ndi anende bunyali maisha koko na khali Yesu Kristo tawe ibade kubolele siku ni mwana akoka chazo bindu bya kholanga bebula ku tsengulo tawe bemokhonyanga tawe yamana subira ku Yesu nango busobole nonone subira ku Yesu ni Yesu indira ngo mbula mbobo labadilika mbula mbobo bula kalokana sitera kumanye Yesu ni injiri akhola ngoko na yiwa nyasaye rende bulamu nilande bulabu lo khusanga nyasaye alera bulamu khulanga bandu banande bushuhuda nomba bululi babolanga kanya saya akhabe yabakhora hango hali ayonoka hango hali amwama bana bali bayonokana bana bali bakoyana ifamilia yayonoka lakini balanga Yesu wango wabo ni balanga Yesu maisha kawo kabadilika kunende bandu bamenya myaka buli kasi lakini babasobera ku Yesu banende bushuhuda na bulone nonde babolanga khwalo la Yesu kholo Yesu maisha keru nesho mune lokha sana kusubira Yesu mana akhola khutsinya maisha keru na nyanga kubore subira ku Yesu lakana bandu babe lakana bana babe kunende bandu bakatanga bandu lakini mundu watoto alangwangwa Yesu Kristo no subira ku Yesu alakhora khutsinya lola mundu ali muhumu wakhomanga mushibala shosi no kunende bakhumu kweli bakhomanga lakini sibakhonyanga bandu tawe bandu batsayona barulama shawo kamasha kabadilika bandu batsayona marulayo maisha kabukonoka bandu batsayona barulayo khali balawa khutsanga lakini anende bulamu ni Yesu Kristo dani tule nononde Bible bolanga Filipo ninjira Samaria yakamba liho banyasaye nakamba liho bolamu maisha kumwikolo yamana na unyabana bandu bakasa nenya kubona n'umuntu wanje sobera ku Yesu anenda bunyali Yesu anende tsengolo no sobera ku ye no mulanga mbototo alita khole mo bakuchenya mbekolo benebe kaika matendo ya mitume sura ya 3 Bible bolanga Petro na Yohana masa ku kanisa ne batena ngabate mu kanisa ne akatoka mu muryango ku kanisa Bible bolanga batoka buna nao bana na mundu walema khula nibulwa yamenya mulyango kwe kanisa atingo ngubuli buosi na ile wa kanisa ibelebe khole matendo ya mitume 3 Bible bolanga Petro na Yohana masako gosaya batanga mu kanisa ne batoka mulyango kwe kanisa bandu ba kanisa bimbanga bashangilia lakini hamulyango mundalo wa muleme Petro na Yohana batoka buna nao mundu nabaenza nende shibera charanya khananga lakini Petro mbora khula mangondo tawe khula fedha tawe lakini shughuli nesho kutanga khwa Bwana Yesu asifiwe na nyengo bore khuna neshehano shikale sana shumya kwere mbola mbobo neshehano shikale ni Yesu Kristo shehano shikale no kuokoka shehano shikale no kubadilika shehano shikale no kumenya maisha kale ya Yesu Kristo Petro na mbora khula ngondo khula fedha tawe lakini shughuli nesho kutanga khwa nyengo bore Petro na mbora khula ngondo tawe khula fedha tawe khula dhahabu tawe lakini shughuli nesho kutanga khwa mulira Yesu Kristo senjira utende mundu ya mana senjira mundu wale mamyaka mnyeshi mundu wale asenjiranga ikhalanga mulengo kwa kanisa bandu bijina mukazi wale haya nao mnasa wasaba sadaka lakini shabamu khonyanga tawe lakini Petro na Yohana
Barumina sabato habune nao. Baba yambore katika jina la Yesu Kristo. Sendera uchende. Yama nasira na chenda. Nenyenga bore nununde. Hoba nuli yao. Yari ulimu. Nenyenga bore katika jina la Yesu Kristo. Yari yeta kubadilika katika jina la Yesu Kristo. Ango ala kasa. Mulira Yesu Kristo. Ango ala kalukana. Mulira Yesu Kristo. Bulwale bamenya mbele mwomo. Botanga urulamu katika jina la Yesu Kristo. Sendera shamana. Muloli wanje subira mamundu uyu. Wale kala mulyango ikanisa. Myaka menyeshe. Bandu binjira hena abo mulekao. Bandu bate mukansa bimba. Bamuleka bondo ya nao. Lakini Bible bolanga. Itukolende atohao. Petro na Yohana. Nebatanga mukanisa. Masako osaya. Masako kaya. Bamanya babubora. Hobola mangondo. Hobole dhahabo. Lakini chukunesho. Hozitanga huwa. Katika jina la Yesu Kristo. Senjira ochende. Bible bolanga. Yamana senjira. Eleje betungro tingiramu. Naranga ochenda. Naranga huruma. Nayanza bula mwenye sae. Amwele bulamu. Yamana injira mukanisa. Naranga huitongunya. Naranga huruma. Naranga huimba. Bible bolanga. Bale mukanisa. Bamanya baenza. Bala mundu uyu. Neoberanga muliango. Mundu inabetanga mulema. Lakini kalikarina. Sasa uoni achandanga. Kalikarina sasa uoni. Arumanga. Enakbore nunundi. Bushuda bobu itanga. Yesu aglomberanga bushuda. Yesu itanga. Bakudara yabo. Balanga shunina tawe. Bakala bakuleka. Bakuambakana. Balangu bulamana. Yakbore nunundi. Mulile Yesu Kristo. Bushuda buitanga. Abakuwele yao. Yesu injira yao. Abakuwele yao. Yesu akulutao. Batanga kulona. Makobo kuchenya. Batanga kulula. Yesu nakule kuchenya mashakoko. Nanga bore. Mulile wanje mulisi wanje. Sobera ku Yesu. Ibabe boranga munde ya manasinjira. Naranga kutomunya mami nyasaye. Nabola ni asante. Bale basaganga. Jitande muleme. Lakini lero njendanga. Nyanga nyasaye kwa bushuda. Yari uli mwenzo mwenye tawe. Hali uberamu shi mwenye tawe. Lakini mwenu manyi. Yari uberamu. Bandu ba kuambagana. Bandu ba kuleka. Bandu ba kwanza na madarao. Nyanga bore nunundi. Hunenda lilala. Hilo Yesu Kristo. Linanda bunyali. Linanda sengula maisha koko. Numulanga hu Yesu. Halinjira maisha koko. Numulanga Yesu. Halilabula mango. Ibabe boranga. Katika bikolua. Mlango komunane. Filipo. Injira Samaria. Naranga ukamba. Na wakuli banyasai. Injira bune nao. Yesu wala kukuchenya. Mambo kukuchenya. Yekola kabune nao. Bandu baona. Bandu wale baona. Baleme baona. Babiku baona. Bakuranga baona. Bembi wakotele bakora. Bandu wakoka. Bandu nibatia. Bito mimu mnyasai. Chabula mbunjiri. Nanga bora nore. Mulisi wanje mulori wanje. Yesu anaenda bunyali. Yesu anaenda sengulu. Shemani bansana bakwambakana tawe. Shemani yari beramu tawe. Lakini ndano chukuli ya nununde. Nanyanga kubora kanile bakuboha. Yesu anaenda bunyali bakubola. Honenda bakumu. Banyechanga bando. Honenda bakumu. Babo wabandu. Nenda bendi biyabo. Nyanga bora nununde. Nisi anu. Kule rabari nchema. Kule Filipo. Injira Samaria. Injira ngagao. Injira mana Filipo. Nenyanga kubore. Bula munyolanga. Nenyanga kubore. Sekabi unyolanga. Nenyanga kubore. Anga kalokananga. Nenyanga kubore. Mwishaka kalokananga. Nenyanga kubore. Inzo yonanga. Nenyanga kubore. Haramusato. Nibana muhario. Yakorirwanyi. Nibana bana bobo. Bakorirwanyi. Nenyanga kubore. Mulira Yesu. Atusanga ukaloka. Nibana mangono koko. Kakora. Nibana mangono koko. Kayomnoka. Nimangono koko. Baboha. Nimaisha koko. Baboha. Niango. Baboha. Nenyanga kubore. Katika jina la Yesu Kristo. Unyolanga bulamu. Katika jina la Yesu Kristo. Yesu akuchengulanga. Katika jina la Yesu Kristo. Unyolanga bulamu buya. Chara Yesu anenda bunyali. Nasaye akoranga kuchenga kubandu bebe. Nasaye akoranga kuchenga kubandu bamusoberanga. Nenyanga usobere ku Yesu tukole nononde. Manyo beranga moho matinyo. Manyo bandu bakudarawa. Bandu bakuleka.
usiku na mchana unalia tu, lakini nakuwa tukulo nononde Yesu anaenda bunyari kulira Yesu Kristo yali beramu yanga obore Yesu kuzabuna nao Yesu zahonya watana mu hospitali walwala wamiretse nyasi uonanga tawe nenyanga obore katika jina la Yesu Kristo wala walibobonanga bulabobonanga ango waonanga familia yonanga sobera ku Yesu ahowe bunyari Yesu ahowe bulamu Yesu ahowe sengulo mashinshamana noche kuokoka uokoke noche kuonywa bonanga uonywi noche kubatiswa ubatiswe katika jina la Yesu Kristo. Ulani wanze yakatoke sana nanga husaye Yesu banoli ne mwokoko yali Yesu wana baramu indinyu nyanga usoberera kusanga husaya nyasaye abenanya la khonya nyasaye abenanya la khokobachara nyasaye abenanya la khukaisa bula mbobo khole anyuma yao khosobera husaya uriyo mno nyasaye walomba likuluna neshobala khoitsomenya khobayanzi bona bula mbobo wakhwali khuba khula mubanjire yoyo mushtabu shebe kholo 8:13 shabolanga Simeoni yamana okoka Simeoni yamana abatiswa yamana ranga khulonda Filipo yithono nyakubona kunene mundu aonanga muloli wanje aona itule nononde muloli wanje bendi yabo mashakeke lolo hali tukule nononde Filipo yali abo abandu Simoni yali abo abandu Simoni yali angaisha bandu lakini tukule Yesu Filipo amanjira bona nao nabo lihwanya sae bandu bamaye baona hali Simoni wale mugumu yamaya naona nengo tukule nononde nyasaye tira kubandu bobo nyasaye onya bandu bobo nyasaye kasa bandu bobo rabalanga chipindishi nenyango bana wakarohanya maisha kabo kabene kwa malai yabozo babowa nenda bobo kilirako yabozo babowa nendi bobo mugumu mulira Yesu kubolanga babolohe katika jina la Yesu Kristo. Asante nyasaye, asante husaye, asante kuyangubu lero litsomye mwale litsungulu mamulira Yesu Kristo kusabanga na kusoberi. Amen. Bwana wabariki.